Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pung shangi ngin penle mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei mata ulun rabyang ia ke kubar kalau kajing di manan hangne hapo muda kompleks ni atau muda parking aba nasib entai kayo ka along sumsit bakai bak kiwan me tiet gepet handai kendiat peladan kayo luri lura hanne hapo muda kompleks aba bon ni kibri bosong dukan ni beliau siubi ka song si jongsan aba kiwai pat ki bamyo ir siubi kala persa ir sarkar kala persa ir departemen dak barat di plakat gi dan pren ki beliau siubi lasak ni no pakidan kiba kiblayo kimpat song mar kidan kejitelang bat ka kenhun seng jong kinong di madan ngang ni iru amne ni kuno kibri ki priang ki plakat jongki ki persa nomor kejing bomyo jongki tang hi susu badang mentan keladan kejing yakni jaka lase kadang kejing ni ru ba kawai kan war kidan arut kibreu ta kalong ka ba isya ban perkat ya kini kam kaliang kam municipal kalau pendek yang ni ka kamru aba persang mencot jumut bentuli ya thu ba kidang kibri boleh si ubi lah kini no bat lasim no nomor bakisong lodan hakalis kidan par kibondan kalis ki si ubi bat kiboy si ubi ki kami ka keteng hakalis temata kelak lalong kayo luri lura ban mentah nak yang ini kibri kibom yo ya ka si ubi bat kibondan lah hakalis kidang dang jugmat bat kidang ye up lando an pemi lasi kasong ka jinsat jong sarkar ban penyat lane ka tanap kaba daipek banda iyak iyan ni kayo kahat sipor ni keladang kejeng kerung penram pat kedang jeng bom su jumat apdang jong kinong di madan ki bom yo iyak si ubi ki paramaki kelayannya andai lala ban pendek yakni apa dengan jeng su jumut jengki tapi ki pek ikai kebaca pat kedang atau ni kelong kumi kebaya tu ba kim semlia ai si ubi handai kiwan ban persia ya sarkar bai kwa bandrong hakani jaka topek ai ke baja kamu di saya lagi mau cara bikin Lagi kata sekitar punya. Lagi kata. Mama babu peki. Ibriu di badan bukan apa ke depan mbak dia hanya. Ya shon tidur di badan shon dia hanya deh. Dibuat di kinam terai. Kita kibri badan ke depan. Isi di badan kamar masuk. Isno isi. Dia hanya. Dokumen yang municipal kap. Ai lisennya kita. Nampak kami nanti macam kita di badan. Tapi kita di badan terbawa jengim persa. Ni kesekat kita sabar ni keluar ya izin makan ya mentah dan orang-orang sini bisa nyari Menu kata kong kibayo dukan kita. Menu kata. Mana balik ni? Mentah buat dikena iki kasih betul. Yang mana pak kedap? Mana pak kedap ni pak? Ingin dia kita dipanggil aku dia dipanggilkan dah. Bakalakan saya kasihkan dia akan no apa dia. Kanungut kita kanungut kita. Yana kami kita ke dukan apa subui dukan ya mana boleh try aspak harus songkan itu ni song dukan aing tu boy ni ada itu kami aspak aing song nongar itu lembaga mana harus songkan ni terus diperjelaskan dukan apa itu dukan apa itu beriau badan dukan dekat dukan lajang dukan jalan biju dan kerani bebe ubar jelah
Mana kay ba license ki ay kinong dia madan? Na kay ka municipal na kini. Ya kinong dia madan. Sakto ini. Sakto kita na mana ba? Di bendo ini kasih di patah ini. Di bayu di bendo di balak di pos ni. Dan santai ka wali. Kasih kita ka Kamu dikelajak bun bayar sevi di kasih pat punya. Ibadah dukan he kan? Apa kedukan Kamu kita yuk sevi pat pansang ni. Mana kelan benda kini kita akan kasih. Sampir ki yo. Sampir ki kami yo sampir. Akan nonton yo ya ke license. Akan nonton mana ba ini kini dari pansang mati madan. Jadi apa agak sokar ne. Tadi kita terikan jona. Mentah balik. Kebut pada balik. Bilang dia mana lap dia bilang kimnya dia bilang sokar ina. Iba pencainya ka ai. Dia bilang sokar dia ini dia badan apa penyelesaian. Baik di badan lah kadukan lah kayak dia. Kasapot dia dalam sapot. Okey. Kasapot dia. Dalam benci rawan dalam mendenru itu lepar ngalayo dalam mental pun yang awan bala cari dan ada orang dia langsung lembar pertiai dalam mental bisa si bencong na iswa long kai kada mau direject apa kadang berjinduna long kejinduna itu kan isim banyak ke kalaisan lah sih Mana musim nak lesen dong? Kasih benci isim itu kongsis pak itu kongsis pak isim Nang ni ram jaka ba kisong di. nama dan nanti apa Por bawat telasi kan? por bawan itu kilawan kilapan nanti yang ada dari bakal hijau ni dia objek na bakal patlang na marbabakla dengan ke babakla ayu nang no na dia kalaisan oh ya na municipal nang dengan dia ama ya na municipal kan na menu ba antep sino nga hati municipal sipun ng awan sim na kalaisan no kilisir na pagkakatan ko kamdan na po kalis dengan ang ating dia mo na marna ko serbero kilawan serbe yang apa na mari itu ngalai lawan serbe raslam di kita dapat ini yang dan kertang lain ada dan ada serbe dengan ada tes dulu semua dan lah dia minta na bahkan kata ke serbe babu ya serbe dengan ang semua kan Kamu minta penyesong di hari ni. minta dengan hapsong hap dawa baik kan na balai ini sudah ba Kalau si tajuan menbintangnya itu kau bangin hap nuk haja minum haja hapsong baik kan semua lesong habarum sa anurum sa kasi nang lai timpan dah ai jangan apa Kedukan ni penyesong ni dia. hapsong bah ni abang niat dah ai aero desa bisa habarum sa na habarum lang anurum lang kasi nang lai jadi belana Jadi dan hak hidup di apply ini apply dah kenuan di apply simet. dah kekenhuan ngalai ada dah apa asisan Mapicip bako bahkan ni kajing apply acip kinsayo. Mat kau government kadang-kadang pengkrek cak yang ni kayu. dia tanam tip sayo yang am nomor jangan saai ban sayo tanam tip sayo ni dia orang Maka ni bicip bakadang hak maka cepet jung kokut. Nak kata ka department kali aru dah jung sak jung kokut. Di bikin sayo makan lek suski. Ba tin mana kaput lei ngabakha ba kana kum terpanggil special officer ban pej ya katakan list yang nam kita kijing bakha kaput bagi dan ya traikam dan traikan list keempat biang kini saya kila penya jadi kam sat bagi kini saya ki babu bagi ong ba kan sadon kan sami hak second list ya kaparu keempat dep pendep mulai kila ai COB sat berkila prung seni siapa mentah ini saya kiwei kibang padlo ya COB baladep survey ibu jingkili Basya kata ke COB jom kini saya baladep survey rengkat bak kini saya napabun hanilai gide kibriu kiba lesi kidang dan kibawan hadin mereka ini kibriu kiba myo hanil ngan patay ngai kidan kiba la palat ya ka khatsan senam dia syong kau to ka municipal board ka terikam syai ka terikam ka bisar hok trai ya kini kibam dei hok hanil kinta tek mentah kidang ni kidang kibadan dukan ke bakhang sakar magi yo syong rei kini saya badai hok kinong di madan kim yo syong balai mentah ibu jingkeli ya ka municipal board ya ka ni karkom sam license hapto kisam hok haba ka long
Jamta yang menu bakla. Kino yung municipal na kino Mentah kili jengkili sama punya kamu nespal. mamaki municipal ko ni kiya kakum kajutha ya kakut. Kakut keberha punya ba yung special officer ban pendiang ya kalis. Ngingi dan yang terekam. Ban ngidang ain pot saja yung special officer ban ngidang ya stay kali tikot Islam bang patiang takanaw yung sange aswa. Rainbow of Sound Music Academy kepada Maubri Ripoy District kepada pelong shisi yang shisi yang Holiday Flower Higher Secondary School Maubri. Akot kawal semua bahaban admission ye pi baru ki kenaret pat ki balarung baru ki bakwa punya ejina jing tip shipang music but theory but practical. Hakani music school pin sayo shibor ki jing kai paper kum ka keyboard, guitar, onyx solfa, khasi traditional instruments, Indian classical vocal, drum but violin. Kani music school ki pelong ro street performance per ki music concert amal laos nam kum kadak man ailar ki kena ki bapulia kani music school makin simpan tah kiran san ban pen igi sap ki pong di bagidon ipadiang sumpai pi baro ki bakloi ban puli agani music school ban tep khambanya sumha ban phone agini number publish ibun